chini je ang to samane tini chang direct action khalaisen he so chini first action nang nai ang tini 2-day breakout candle mane candle duita breakout ang mani ba 2-day breakout strategy huna abono chang kaham ka naile nei te ka sang ke ang S3 ba R3 mane abong ka kahe chini tam chanai gulli hai amo pora kaise mane abo chini ekdom nang mane ang puila ni episode ang sajak je onekjon borok market kono plot khanya ringya ba support resistance plot khanya ringya main jaga plot khanya ringya borong bagai abo mane asike nang mani je jara khanya ni boro only saimangka sonrok abono thangai sure nai di abon pore tini je nai mane obono to nang trader ka ke nang momus matlang nang nai tini ke nang tak zomato no pon jajak tongkha ba nang reliance no pon jajak tongkha ke nang ni rang no bahga grow khaine ba nang reliance nang rang mar nai samno rai nang reliance industry ajaga ni fund manager tongnai bono nang rai nang bono sanai je nang ani rang bai nang business khai nang ano profit hisabe si khulumbai kya haino nong no lamsok piro Kothok podcast ni 32nd episode so tini sini bisingo naroi motomungi faikya bong khane ang phayung Mr. Surendra Debbarma aonor bono siniman khana bo second time sini o podcast of phaitango tini ni episodes aba belake special ngai ta male bo tini sini bisingo phaiye option trading ni jibini strategy bini tried and tested strategy abo tini bo disclose khair phainai specially ani Kothok podcast ni viewers ongni bagai norok choya khai paithak jora o episodes no kindly nai di ta male paithak digi o bo sini bagai good news bo tubi phaitongo norok abo ta korodi gangke asa kok sayawi let's start our podcast. Angka brother nang hai lam sogo ani Kothok podcast o dara belai hambai seng nangana rengmani bagai tai chini first episode jara naya khorok brok please first episode thangi sakang nai di and first episode chung stu theory simje salai ko tabok seng second episode nong bagai tebo katal chung tamo seng nong no reiman abo seng tui phai tongo and nong no ang puila ani khani hamjang maya faro tangai mala first part o ang isuk response paran nei ang one sukmani ya but response is like bising thanga seng je target set khaimana seng target set khaimana amo bo achieve khaikya yatai plus jeng positive intent borok onek jon borok noron theke jeng positive intent mainly youth rok ni theke jeng positive intent nuhurka ano omhai borok butong je bo ta college complete khaijak bo noga asugui jong ke bona saudara ang to tam khaimanai ang tam khainai ang laibani kuno lama se nuhurjakli ane ke bona sau je nangano je mansa ke si bonin parang khau kasal ang bo jaga ke ang bono bahage contribution nai sagadi so aboni bagai mane ang tini wanchuka tini je mansak te ang mane rinani hini wanchuka so darani jora milika so darana hambayana rengma bagai te wasa jeng tini pharre laine haisi bele hambai hem brother ang te ha sapinai sini episode first time nanyem tongi mano kawan brother nang kisa to bo sai khana stock market tamo geseng tini je option iti samana bo tamo और दुईटा टॉपिक न किसा क्लियर के साइड जाते फर्स्ट टाइम नान्यर वो रोमाने जाता ओके सो जों फर्स्ट पार्ट ऑफ जों जे सालायमानि स्टॉक नि बारे परापरि इंडियन स्टॉक मार्केट नि बारे तो सो इंडियन स्टॉक मार्केट टामो निनि कायसा माने आरो गोबां मानिनि कंपनीज लिस्टेड खायजाक दं गोबां मा कंपनी माने आबा आं ननो सासेनि साइ साबाया आबो इंडियन इज ए टॉप कंपनी जत आजागा दं नों इंडियन जे कुनो ऑटोमोबाइल फन रमदि नों महिंद्रा टाटा मोटर्स बरगार तंनाय नों फुंगाय बजा खांखां के न ब्राश खाnya नांगौ ताम नों कोलगेट नांगौ हेरिबा के नों आबनि परखे नों तैतुकुना नांगौ तैतुकुना के नों हिंदुस्तान युनिलिभारनि नों डाफ रक फनटा यूज खायदों शैम्पू रक यूज खायदों के नों जानानि हिंके बो नों ताक साव न के एफएमसीजी नां थांजाव का सो जत बरक आजाका लिस्टेड इवन के नों ताक सुममानि कानमानि द आंनन काहा क्वेश्चन सोंगानो नों जेरि चुमै दं माने टेक्सटाइल इंडस्ट्री फन रमखा नों इंडिया ता म टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहुर नों काहा साव न रेमान नि री रक मेनली नो तो ब्रांड तो आलादा बा ब्रांड न बादि बट नों फैब्रिक्स बरनि बा इंडिया वाज ए फैब्रिक प्रोडक्शन खाने रक रेमान और ताबुक एकदम टॉप प्रोडक्शन कंपनी आरबिन थाई कंपनी रक बरनि जे टॉप कंपनी नों ताक एयरटेल मोबाइल यूज खायदों सिम सबनि एयरटेल नि बर लिस्टेड बरक स्टॉक मार्केट नों ताक रिलायंस इंडस्ट्री नों आगरला थाङै नों गोबां मा ट्रेन्स मानि पाइनो हारो कामस्लि पाइनो हारो माने ब्रादार स्टॉक मार्केट कैसे जोंसे बाजार नि बिसिन कत बाजार पूरा परि कतर बाजार अ जागा जत किसु चलियो सुदु के नोंगर आं पहिलाव क्लियर का साजाक बुजों जे हिनलाय जों बिजनेस खाने आं आगिबो साजाक जतनि बरकनि टाइम करै आं रि पाइ फाल पाइनानि
mani pail phaipani rod pipe phalpani ni ani cement pipe phalpani ni an time kre but junin time kring ke nang tama nang kisa bokro use klai nang nin rang no mati hai derivatives nang invest khaimano equity wo nang invest khaimano abono chung stock market ke chung mainly oro chung je salaimani ke investment to jara khaine khain tong already and chung main oro rom lemon ke options ti rom lemon Ibra kisa option tama bo ke saikana. okay so options chung ke tamo mane aboni no sanatang ga derivatives ta a part ni no derivative je o yang ti ke nang tamo day to day nang intraday trade khaimano abo mane kase trading jaga platform khaijak je nang payo phalo khaimano ta An din hajra nang ajimanta. din hajra nang ajimon jemon becha kina chung khailemani hai so abo tam sanai nang tabo nang onek jon borok tongo je investment by omo trading pura mane option no chung pura alada khalene si ang chung kun dino chung orta crypto rok ni cryptocurrency rok muti rok chung kun salaya do abo tange yang saya because ang abo malik si sinia abo ni malik saba abo ni ang malik sin nuk jagya bo bo abo thik no traded ni kaisa mono trade ni kaisa part no but bini malik da tong ni kun ki sung khen nang kem no sai jama no nang sai men ya so ang abo a part no ang kun dino ang discuss kan tanya chung fully chung india ni andro tong nai india ni je main chung national stock exchange by bombay stock exchange ni andro je company listed tong mani abo ni andro simi se trade finance chung kok salai nai so abo no jini target tong nai and o jaga jak chung options tam by khai tong ba options chung ka tamo mane volume kabang in the sense painai phalnai khainai bangu transaction kabangu so jaga tamo nang daily ni mane nang if nang judi kisa nang dine ni expertise tu phekang ke nang education thing nang growing mang khang ke nang o jaga ni daily nang oro income khai thangmano abon bagi chi chung o part no serious babe chung salai discussion khalai tong ta Kang bo koini ani nai tong ro kindly amde opportunity ro miss ta khaidi tamla bo ni life change khaimano tang ni sung samo knowledge is power head na brother yes nang sikang ke talo phans thangmano na borok tak talo thang tendi ma rocket baitangi yes sung bo sikang ke noko toy phana sung business khaimano asu ki phano exactly tana sung si nai ang amon samani thasingo ang mention khaimani kaw borok tong dara ano mo bahai ke khaine bo ke sagadi buti khaine ba borok only start khai borok oni kisu lama deng mo ko kasajak rok share rok ngi tong mano si joto jaga nam tingo ang tabo kone kok ani kuno finance ni bara ani kun knowledge se kare ke ang tamong nai do sagadi pula ang just kaisa question sunam no finance related ani kuno knowledge se kare ang tamong nai ani monthly salary tui phenai monthly salary ni daily 3-4 ko mangso na hanai maina hanai bazani chamong na hanai 30k salary man phake sawo yang joto paire di nai abo sara do nang tai tam khai tong dan sagadi phongo noita busau na noita busa ka ke nin jan jan office o thango jara kam tangnai ke ba kam khaina no thango सारिगो फाइकांके माइसा फाइनाय तेन फंगो का तसे थांगोनाय मास का बारंके नों रिपिटिशन खाइ तंनाय 30 दिन नि परेके तामंनाय 30 दिन नि परे नोंनि सैलारि मानाय बाजारनि तुइ चाफायुनाय पाइखा नों हाइकेन दिन लाइ दंसनाय के नोंनि वेल्थ न ग्रो दा खाया नों जीवनम ति कासे प्लान दा खाया जे आं आनि फैमिली बाय आं माने आनि वेल्थ न किसे ग्रो खाय आं फैमिली बाय किसे थाङै फाटरागो एक्सप्लोर खायना मसंगो ba onekjon borok tongmano ang ani muti he kaisa goal ani target achieve khaina na angomno golo khaidong nangabo khaina pa nang khaimi ang tang tangai because ninoro to limited si ke nang nini wealth no multiply khaisi manja nang do ninoro tak tok masa tong nang tamo tok masa ke mangna to nai na ke ba nang tok no khumpai ro oi tok ti chanan na nyeng tok tin theke nang tok bang ra na nyeng ke nang nini ta 1000 pan tong kha tamba ke nang tak zomato no pon chajak tong kha ba nang reliance no pon chajak tong kha ke nang nini rang no ba ke grow khaine ba nang reliance nang rang mar nai samna ra nang reliance industry aja kani fund manager tong nai bono nang rnai nang bono sanai je nang ani rang bai nang business khai nang ano profit hisabe si share ro jeng tang invest khai share market tang invest khai nang share nar gai ton khang ta mong san first of all no company bahai keri borok pura profit khai ke turnover ni theke no kise dividend hisabe riru aba ke dividend income hono chung second inge tamo bonus ro ni noro ekta mal tong ke non te kaisa ro tang ni noro rang chak ekta tong ke non te kaisa rang chak rakha तिहाय ते कासे कनो नो ते बुलति के रेमान नो शेयर प्राइस बारै थांगो नों दिने 23 रुपीस के ना तंखा आफ्टर 10 years अबो 60 70 थांगा तिहाय ता सो सिंपल जों सालायदि बने जों बर सारि रां तंगा रां sak पाइदि बट आबो खता नों नगो दाइमा तन मानता दु आबो के नों नगो दाइमा तनु बट अबो खता मो नों नगो दाइ तन नांगि हाइसि नों एनी टाइम नों जेमु जोंफ्रो नों खलायमान आबो से कोके एकदम इलाबोरेटली सायखाना का सिम ब्रदर गसं ताबो डाइरेक्ट system of thanglaisinaय के चलो brothers let's start जों ताक स्टार्ट खालायसिनाय नरक नाय तंगदि फर्स्ट सिम लास्ट जरा किन्तु अडें मडे रो कसा जों फर्स्ट आं तो अलरेडी साजाक जों पहिला स्टार्ट खायनाय
2-day breakout strategy bai jeng start khainai second part ang nongno saya ko abo onek important nai ani onek mantra rana nai tongo je ang mansa ang barbar sai tongo ang je mansa khaisi do ang je mansa ang subanan chesta khainai obo kaisa onek kaham platform mang ka darnang barbar hamai maru ang je mansa kani je ang simani ang share khainai abo su kokhe nung sike nung bo share khaide jeno jeng belai na aram na janai siwi tongkhangke saimani tongkhe nung tangai buino ria tongnai ba phana sin borok sible bui sabo baba chin borok mangsa jotono ang kothok podcast sable naiba chin borok chin borok or joto so jeng si tongkhangke jeng buino share khainai abo su chini kam kokhe nung siwi tongkhangke buska ngagokdi buino share khaike nung tebor nai momoti aja nung sigake nung nin yagon ton ton haya nung jesu buino share khai nung tebor ngai phane aji so asano mra ko manus jemon knowledge ke khopreng hai hopreng bo saji nokha khamia kena bo jodi khamna sujong bo pora area khamre khimano the same knowledge bahin ma tongang masana rokha tai masan thanai spread nai nang jodi masana oi ahankar tongkha gongsu goi ge phia abo nang theke kamai thanga bo kon lab kariya bo unmoted ঠিক saka dara ঠিক saka knowledge sung share khailene hi o intention bin sung tin episode no khailene are brother sung direct ni screen no thanglai sine thank you brother jeng start khalaisin tabo cholo so chini puila chini master class chini puila strategy jeng nalai ne 2-day breakout strategy last jora pura kam kana ji dara nang ready ja sari ready na ka chenglai mangkha cholo so jeng ora ni kamai thangra nai okay wait jeng cholo so jeng tai ler lai liya jeng tini ni je action nalai ne mani start khar lai nai cholo cholo so ang nong ni bagai pura wo refresh khai ragra ka puila okay langma refresh kare gara ka tongra dikisa ngomno 15 minute charot lang thangana okay so chini jeng continue khalaisini tabuk pora pori kaham ke okay so angta puila norno phungna musungmani ke jeng tabuk tamo chara tong tak jeng 1 day chara tong clear jeng ta 1 day chara tong jeng tabuk obo ani je trading interface ang fire so naitong o jaga no sakawa ani fire so ang khaitong okay chalo so jeng tabuk 1 day ni charo tongo 1 day charo tongo jeng tabuk iko 1 day time frame ota jeng ta 1 day time frame tongo ang puila clear ke bujana no puila first 2 day candle ni samana ngabo 2 din ni candle so 2 din ni candle mane jeng o ekta candle ekdin ningo te kaisa candle te kaisa din ni amti kheng ota ke jeng tabuk cholo ang kisa zoom khai ka ham kana lene cholo over just from the march ni 13 ni cover 13 11 ni 12 ni ke next candle ta mangne ba 13 ning kha mo 14 ning kam dike thangata 13 march 2024 get next thanga 14 ning kha next 15 ning kha ke kaisa candle ek din ni candle obo dike no same jeng oina jaga bo 15 minute 20 minute jeng thangmano but ani jeng nong no samani je strategy je jeng salaimani discuss khalaimani abo ke jeng pula 1 day ni candle no consider khaine okay so jeng 1 day ni candle no consider khaine pula so jeng 1 day o thanglai gena chalo 1 day ni ang chart na khai ko okay kon problem kare chalo kon problem kare nya chalo ke sang 1 day ni candle chang ka ham na len do thik nai tong norok ang pura puri yang di thangana abon bore ko tabok october choli tong tabok ko october ni ko bo choli tong 7 tarik na 7 tarik last chini last friday mane je am pore ko 3 tarik ni ko bo 1 tarik ni okay 2 tarik ko tam tong kham 2 tarik okay gandhi jointing kha ke bonong kha 30 september okay so chini 2 din ni candle chung so nai nai so nung tam khaine pula ni kam tam o jaga non tam san nai tong sung already s3 r3 rok nai pheke a first part ani abo kamya khu ang second nong no 2 day candle no sang non san nai tong so chung 2 day candle nai legena chung busuk track khaiman okay so nung tam khaine pula o 2 day candle ni ang nong no clear kha bujong na bagai kisa wait khaigari pura kaham ko bujong nai kisa time redi so an kok no kisa kaham ka bujidi 2 din ni candle kintu do 2 din ni candle ang saitong 2 day ni candle sing consider khaine so pula ni second ni je kono 2 din ni nang mukumoi je kono 2 din ni consider khaine ri thik dara nang mukisa buji kha so tang tam consider khaine 2 day ni na so 2 din ni no sing nai nai cholo ge sing thangai 2 din ni no nai lekina hedi ba cholo sing 2 din ni no ke narbo sa khai nai tang di te bu clear nan bagai okay cholo so chini 2 day candle chung just no consider calendar do han angom rom sin do okni ni rom sinang je angom rom no rom ja mang khamo move rok no
do so ang duji ni candle rom chinai cholo duji ni candle ang nung de zoom khainai cholo duji ni candle ang just pon rom nai do kon kok ang obo bai bona pon rom kha duji ni ombo tarik ni 11 September ombo tarik ni 12 September so ang duji ni candle ang rom kha duji ni candle lo o duji ni wo high bai low kar dinang duji ni wo high bai low kar di ge chungta maka duji ni o duji ni candle lo consider khai ke high bai komo ge chungta am khana ja kaisa line draw khai pela sinai chungdo oro kaisa o high o sung kaisa line draw khai sinai ta high o kaisa sung line draw khai ka sung okay tak sung low bo kaisa line draw khalai sinai low borong nai ko bon tola low buji jatong nai ji obon tolang nai mane tak kaisa borok previous no rom nai ta nung khana trade khainen ke nunga salin chikang no nai soni trade khainen ke nung abon se salin chikang no nai te nung salin chikang nung tak 4 tarik ko trade khane ble na nung 3 tarik bai 2 tarik no nai nung 10 tarik ko trade khane ble na 8 tarik bai 9 tarik no nung nai sinai ta heriba karon jong roi manai so jung tak tam khai ga don sagade ang te zoom khaine dara do tak zoom khaine ang dara don sagade jung tak kor tam khai ga resistance support phano amte hini bos wanchuli adara sang sungomno just dujin ni candle no rom khasang ko o candle bai o candle dujin ni rom khata dujin ni rom high bai low mar khai ga sang orani high bobo sakane bo oboni low bobo u kasak ni tola ni low dan cholo so jung tak tini target tam sung the trade nanan si sung omo bai onek successful ni option seller rok bangma option seller rok use khaiman obono nang je kono ni baga use khaiman obono sung tak no obono sung proof khaile ni do nai to ni okay so jung obon tek so logri re khata ang do so tek so logri re kha okay tabuk sung tam khai kya sung or duite candle consider khai kintu mujhe ta pokdi bo din ni 11 tarik September ni bai 12 tarik September ni right tak sung tam khainai sung to 1 gonta o trade sung to nai ei sung 1 dino bor sung trade nai tong na ba sung to 15 minute 5 minutes now sung ta go bono pura minimize khai sung pura puri 15 minute ot lang thanai bono sung ba 1 hour ot lang thanai jung do ani target inge 1 hour ot lang nai jung bono sung 1 day o sung line draw khai kya sung bono 1 hour shift khainai okay so ang time frame change kar sinai time frame change khai ang busukot lang nai 1 hour ot lang nai dan tak 1 hour ot lang kha tak কিন্তু মুজিতা পকদি বুফুরে ni September ni 11 by 12 চলো September ni 11 by 12 থাংলাই গনা जों September by 11 12 থাংলাই গনা दारा September ni 11 wo nangana ta clear दारा नंग बुकितो नगुइतो September ni 11 wo कुनु candle saka break dekhai ke na tola break khaya nang nai ji ko kachaban khaya mo break khaya কিন্তু 12 tarik thangdi 12 tarik ko nai ji ko 10 ta 15 9 ta 15 haike thangka iko haike thangka না যে ওব ওর ব্রেক কোন জায়গা ব্রেক দেখায় খায়া ওর ব্রেক দেখায় খাইকা দারা ব্রেক খাইকা কিন্তু ঠিক না জি ব্রেক খাইকা দারা কিন্তু ওর ব্রেক খাইকা ওর ব্রেক খা ওর না জি ওর কিন্তু হামকা না জি ওর টাচ সংজাক মাংসিকো কিন্তু মবো টাচ সংজাক অমবো টাচ সংজাক অমবো উইক টাচ সংজাক মবো টাচ সংজাক ম টাচ সংলিয়া দারা নং ঠিক না দারা ঠিক না yang zoom খাইকা ko পুরা পুরে zoom খাইকা নরক ঠিক না জি কিন্তু দারা নং নুক সারে ম পুরা টাচ সংজাক ya tar mane tak nai siri dara tak ang tam no sana nai tong abno nai jinang jodi dara ang je somoyo breakout ngo abo 3 din 4 din pore phanang thung nung to mar khaijak je dino breakout ngo dara breakout tamong kha nung nai nung sasiri ta dara o breakout busuk jora extend khaike nang abo sari dara 13 tarik ni break test kon kok chino 16 tarik breakout kha 16 tarik breakout ngai 20 tarik jora thanga nai 27 tarik jora pura top ঠিক দারা বসুন নিসিমি রম দিনং 51900 নিসিমি সঙ্গর সুইং নানা খানাই মানো সঙ্গর পজিশনাল খাই মানো সঙ্গর অপশন সেলিং বু খাই মানো সঙ্গর মোমেন্টাম বু খাই মানো নং বসুক জরা সয়কা নং সাজে 54000 জরা সয়কা সঙ্গ মুভ সঙ্গ রমি মান খামু দারা নং নাইনা বো ওরা 3100 মতো হাই পয়েন্ট আবন সাজি বিসি দারা 54005 অঙ্ক জরা থাংজাক নং নাইনা জি ওকে ইনকে tabuk ani tabuk ang ngomno kisi clear khai gina to seng o jaga tam buji kha tak to nong tang phono ge pe kha tam buji kha 2 din ni candle no seng consider khaine bupurni nang 14 tarik nang je trade khaine ke 12 by 13 seng consider khaine nang 10 tarik khaine ke 8 by 9 ni candle nang nai candle nai tam khaine jeng high by low mark khaine jeng mark khaim pore bo dino breakout ang abon chini target okay ozora pura clear or pura clear si ang omo rong khani je knowledge bising ni obo kin tang no episode 1 rok ang bahai kiri nai sagadi moki hanya ri mano haja
kaisa bo oboni bare obon bare tus bujiya ko kun phanobo hariba bahiger naiba abono ta get jeng next step nalai nei khosung okay norok bujiya ke norok tewa shnai mano kun problem kari mane bar nai di kun problem kari jeng video no log riya do jase jeng second part bo aram se pailai nyan bagai jeng no log riya o jagan jeng stop khalai o part ni bagai okay next part norok ni bagai hinke ekdom bomri risnai tabu jeng nai toni tam phai jeng okay so chini first part to paikha norok bujiya ke bar thangai nai dia abono tabuk chini second part angke tak kono kok ang pura tawan sungai do kaisa ang tak sarai ekdom beginner mane ang je somoyo college ka drop somoyo jebaba trade mani azora ang je mistake khai mani abon ang ta clear khai nai dong mane problem tamung tai problem tamung iman ang abono ta clear khai nai dong okay so chung kisi nai lege na pura bujnai tak mane as a beginner ang tak hap ka matro no ang tam khai nai market do ang to mane sia haing thane blena dara hai ang chapter 1 tam tong chapter 2 tam tong ba ang oboni bare kun si sia ko gang tam ke khainai ba so chung body ke chung start khaiman ang tak phunung nai puila ekdom puila ya phangni sim jara kiri tong nai rok mane kiri jang nai rok phanung kata so omo tam se ang barbar sai tongo norang barbar sai tongo obo chung pura pura educational purpose ni bai khai tongo norom no ko negative ba tanadi and norok nije own responsibility nadi all the losses all je kono kishu je risk tong mane abo nini upor nang mane nang responsible nai chung abo ni kun responsibility sung nai manya and ang clear ka barba sai tong obon chin disclaimer chung obo educational purpose ni bai khai tongo jodi ni jodi non nin thane chung kono kisu contribution do horma khang ke ba mane chung bo belai no hambai ma ngkong mang nai bakha mane aram nang nai je nang oron the kun kisu sereng tlangka in case nang jodi kun chini chai rok tong hake chung mane chini kono mistake rok tong hake ba nang sure le chung comment khai sai mano haji strategy saman brother abo youtube no nai ni mangla ang nijibo nai ni ke maya gang brother no bele hambe hai dara aw dara actually omo mane amte sido u kisa manai ota je mane market tam choli tong buini noise by klai cheng trade jibon phan nai menya so nijeni uporo nang invest khai di man nijeni uporo ta nijeni uporo nang asike educated khai di nang oman bagai asike mane well qualified di je sapa nang tong tu nang nini own decision banya market of phane abo se mean ke so chung second part nalesin dara chalo second part chung nalesin tabuk chalo so second part ang already second part ni bagai ang already norok bai ani ang release khair jaga bo S3R3 ni concept S3R3 ni concept ang already read jak phari chung abno wise plot khaine lege na chalo taman chung indicator thanai indicator thangai chung tamane pivot right chung indicator thang pivot nai point standard pivot point standard chung rikha rima login tam khana jin ro kabang ma ro phai pe kya sengomno tam khane settings ma khane seng traditional to niya sengomno settings khane ko setting button tongo or close khaimane ko hide khaimano on bu khaimano so seng settings so thangai seng level to sakma kha bumung ko mai thanai so level no sakma kha bumung ko level no sakma ya seng omum seng nangya okay s1r1 nangya s2r2 bu nangya seng s4r4 bu nangya seng s5r5 bu nangya seng nangman tamo S3R3 so ang abon narakha undo belai chikonung tongkha sumuna kisar raja khar lagina so chung kisar raja khar sina bona visibility style of thangai chung obono kisar raja khar sina thickness bar sina okay so bono korma kalan ton sina kon problem kore chalo kasang sini plot tamang khaba S3/R3 okay S3/R3 dan kintu barba mudnar di angomo tamo khaitong angobo khaitongo futures so kintu igo 24 October ne expiry ni okay 24 October expire in 30 October expire in 30 October expire in futures okay 3 minute time frame chalo so S3R3 obo S3R3 ni nang yang obo night hamon obo problem kari chalo so chini tak target thik na ji angomno slaya ko settings tong hote kisa omoto traditional osiko so komno settings khai chungbono ani input so chungrnai traditional camera laut langnai ang sajai barbar so komno tamot langnai camera laut langnai camera langkha nai di adjust ngai thangka camera thangka adjust ngai thangka and respect ranan changka S3/R3 no S3/R3 no respect ranan changka so nango respect no bono onek buji nei mano haisi okay respect no bojong ora buji nei mani ko 7 tarik ni no khuna 7 tarik ko market ni ko S3 no respect razak kintu razak tai plus ko R3 no bor respect razak ha te waisai ko phai oro S3 je somoy narak malia tolak lai phai ka para bike khoroi right and জীবন ফন অরনি ব্রেকআউট নতা ওয়ান সুরে আং সাজাক বারবার ব্রেকআউট নাই যে অর বাক্সা খানাই এই R3 ব্রেকআউট আং ব্রেকআউট ইয়া ফলস ব্রেকআউট ফনং মানো
abagin sob somoi ekdom kaham ke duita se candle cross khaike se nang trade nana wan sukdi hai asak ora haino ei obo chadi khanadi dunia ni joto borong saimano je ora breakout ang khanai gerata mo joton habna nayo কিন্তু মার্কেট রিভার্সিং এই মানো নরং যত নন ট্র্যাপ খাইনা বাগৈ আবন বাগৈ নং মুতুই জায়গা রগো সব সময় তাম খাইনাই কিসে ওয়েট খাইদি गोबां मांखा नों फल्स ब्रेकआउट अमो बरक ताम नाय अरन बरे अब नासिनाय हायरे किन्तु नों किसा मार्केट सब समय बुनि अगेंस्ट थाना नायदि किसा वान सुंगमान आमते खेतु बुरिता चलो सो आनी एकदम माने बखानी जे सानामो माने तो S3 R3 आं अलरेडी आगिन साइपेजाक ताबुक खेते कासे आं इंट्रोड्यूस खाने अ जागा इंट्रोड्यूस खारिसिनाय जों नरं बागै गुड न्यूज तां तुइ फाइतोन साजाक आं लास्ट डे साना गुड न्यूज तो लास्ट डे से फाइनाय तंगरादि टेक्सन नागिरादि चलो सहाय करें जाए तो गुड न्यूज़ तो लास्ट उस फाइने चलो संग ताबो औरनो संग ताक बाक्सा हिन्नाय जा आनो बाक्सा हनाय आनो संनाय बतंग तारा जे औरनि ब्रेकआउट नि फैले जों बुसुक जरा होल खायनाय बा औरनि ब्रेकआउट नि थाखाय बुजरा होल खायनाय बुसुक जरा ला जों तंगैनाय बा हाइन थाङै मांदा तंसिनाय ना बरक पाइनाय स जों आबन बगै ताका हासिन सल्युशन तुइ फाइनाय जों आ सल्युशन नि बगै जों औरा ताका इंडिकेटर इंट्रोड्यूस खायनाय सेमनर पिबट न खाइपेदि सेमनर पिबट न खाइपेदि ओके सो पिबट न आं एड खाइपेका एड खाइ थासिना आबो क्यामेरा लाइको सागा दङ आबनो कुनता खाइसिदि तलाने आबनो जों सेटिंग्स खायनाय जत नर बायदि स्टाइल थांदि नरखा S1 R1 नरखा S2 R2 नरखा S3 R3 नरिया S4 R4 नरखा S5 R5 बु नरखा चलो के जों सिनिना नि बगै अबनो जों चेंज खालायनाय कलर ओके जों ब्लू कलर खारिसिनो थिकनेस किसा बारिसिनो ओके then inputs so thasing to camarila khaimani tak Fibonacci khaji am khainai Fibonacci obonga Fibonacci retracement no chungbono Fibonacci retracement chung Fibonacci chung rekha okay so nai tak norogan sadi sing Fibonacci rekha kintu do kununyan sakamai rahogna do pula iko bono sakamaka kunto tongsi karikha kun karikha चलो कौन करी खाना तागरो संबन ऑन खाइगे ना कैमरा ऑन खाने पुला कैमरा ऑन खाइको कैमरा S3 R3 ऑन का ताक संग Fibonacci नो ऑन खाने चंग ऑन खाइके Fibonacci नो ओके सो Fibonacci ऑन खाइके नंग नाइ जे तागान सारि तो तानो जे संग नाइ रक ब्रेकआउट नगे बुजरा तंग नाइ Fibonacci नो रेस्पेक्ट दे खरिया सारि S3 R3 कैमरा तो ब्रेकिंग का Fibonacci नो तो बो ई करे जाओ खाले रेस्पेक्ट सो ओमरक लर्निंग पॉइंट ब्ले दारा होल खाइ तंग मन जों Fibonacci जरा तो अबन लगिते फाइनाय को कोन याखो तारा कोन याखो चलो जोंते बो कटाल सी मरक तामबा अद नरक नान सारि अब तामो एक्चुअली म तामो सी आं बारबार साकाबलि आं जे सिमानि आं सानाय आनि जे तंसा आं सानाय आं साइरिबा गोबां मा राइटर गोबां मा वे अफ सैमाना आं जे सिमानि आं सानाय आबो जके नों ताबो अरो जुदि आनि आइडिया नि एगेंस्ट नों जुदि उमति हाय इराय तिराय नि हाय इराय नों आबो बेस नि जे नों सिमानि नों बो सादि आं कोनो आपत्ति करे आबो हायजि नों मुनि जे सिमा आं आनि जे आं रैमानसा आं रै दं हायजि आं जे कन्ट्रिबिउशन दैमानसा आं रैखा अबानि कन्ट्रिबिउशन असक बाय थायाखौ आं तेब कन्ट्रिबिउशन दनायखौ चलो होचों बसखां थांखा नायदि अरताम सरंगा दन सारि 3 तारिखो एरो मंखा जे Fibonacci S3 नि तलास मार्केट क्लॉक्सु नों वन सुगु नायनि Fibonacci नि S3 नि तलास मार्केट क्लॉक्सु तामो बुजि खा जागा आसके साका वाल कबागमा आदिनो बोतै बाहाके तै इंग मानसनाय बोतै इंगिस मानलिया आबोनि बगै नों नायदि मार्केट पुइला 3 तारिख नि दिनो नों 3 तारिख नि दिन निनो रमिमेया आं हाय बरक रमिमेया हाय 3 तारिख नि दिन निनो बा जे सिजाक अबोनि नलेज तंनाय ब रमिमेया हाय मार्केट नो बाहाके रमिमेया तो सादि मार्केट Fibonacci तला खुलो कमाने ताम इंडिकेशन खायगे बा बेलाइनो माने बियारिसिं पाखा आबो तो साइन मान थांका ताक तामबा बरक ताम नासिनाय बा रिट्रेसमेंट नासिनाय बरनि बगै Fibonacci नि बगै खुलका किसा फायके Fibonacci थांका Fibonacci वीकनेस फुनुका ताम बाय वीकनेस फुनुका इनवर्टेड हैमर बाय आबगैनो आं साउ इनवर्टेड हैमर ऑलवेज इंपोर्टेंट ताम बाय वीकनेस फुनुका नायदिको पूरा पूरी इनवर्टेड हैमर विथ लॉन्ग वीक पूरा पूरी को नायदियो जगायको इनवर्टेड हैमर विथ लॉन्ग वीक औरन थेके ताम पूरा पूरी रिजेक्शन मांका ताम इंडिकेट खायबो हैमर हंके तो जों अपसाइड मूवमेंट नाउ हैमर मांखांके आतुरा हाय मांखांके आतुरा मांखांके ताम सपोर्ट आतुरा मांखांके जों अपसाइड नि बगै मूव नाउ ओमो ताम मांखा जों इनवर्टेड हैमर माने आतुरा उल्टा आतुरा शूटिंग स्टार बहनै मानचों हंकाय नों तां नायनायदि जस्ट नों नायनायसिरि ताबो आं नाना तै कुन सानान गरिखा
3 minute ni chart tak nang nanya sidi dara sakao asake resistance kabang mang thangka ase kabang mang thangka just duita sako motang kuno phana kariko sing adino ki sing ojaga trade execute khaya tongnai sing garo trade execute khaya tongnai en sing je samani sapta waisani sing kok samani sing ki oro naya tongnai usuk jora sing ki oron chimi jora hol khaya tongnai ang market usung chimi usuk jora phai ang hol khaine ang abon porani SL o jaga rogong nai or rogong nai ang 10.10 point phanang SL ri thangnai ta tob tang red o thangya bele nang naita kuno kunda khaimangka obon logi te phainai ko ob to just simple chiko naita nang market ta mong khana yoron chimi nai bage thangpai khana pura puri busuk point like awat jeng salanyan chi kok sakri khadara 53000 ni chimi 52200 jora klakya 53000 chimi 53000 chin 52000 jora se sana thangke 1000 tai 200 butong 1200 point klakya jang wan chunai ni 1200 point ho tam sachinai are oraki chini capital tripling ya oraki 1 lakh ni 4 lakh 5 lakh jang sogoyo aboni pore nang ni 1 lakh no nang trade che khan nang liye nang profit no sim che market to biside omtiyo no to nang change khanya ni ang tabuk no barbar saitong nang hnuwa na omo hiking ya baksa sana omo hiking ya ko si borrong ni tai abo stop ngi haisi kokhe ang no market o jeng mane abona ang je research khaman pare ang man mane ang amo saitong haisi bale strong sing kunu si thangya ko dara tabuk usuk bai paya ko angani bukhani indicator kaisa angoro risinai bukhani indicator kaisa oro nangmani bagai market bai sobsomay bo saraboi tongna mujungo mujunarakti price bai bo logi ek logi khe tongna mujungo okay price bai ek logi khe bo tongna mujungo so chang amti he kaisa indicator angoro add kharisinai tabuk nang kise te buji tongkha kintu truk odino bo buji khanang odino nang te buji kha odino tam buji kha to sakadi odino tam mangkha sakadi pura puri R3 no bahake respect re khana ji teise S3 no bahake respect re khana di te kaisa kok nana sadi osaka tagang kaisa question sangana o move tam ni bagai ing khana di adi sing angta jengtam sa chini omata sa jeng october ni 1 tarik digi thangka october ni 1 tarik na ji puila candle sa kotama srama pore asuk thangka bororo wan chuka je oran chimi breakout saka digi ngai mano honai but breakout to nglia o jagan theke reversal mangka jengtam sa R3 phake to resistance mane tayang saka thang mana ni kokya inke obviously automatically o jaga baksa bororo umar nai trade nai bin SL hit dangno jibonong ya i koro jeng trade na wa login bahake downfall khana ji geseng nang tangi S3 ni pore ba nang tai tang to S3 ni pore ba nang oro hold kus khale nang oro sell khaisi nang osong khor jina exit khaisi ke nang takhingka hi ang tini usuk bang je ko nang already tini usuk kotorma trade mani pekha aboni pore ki nang obana namu jungpir nai mano tam mangkhana nai nang hammer mangkhana nai nang tam mangkhana nai nang nang ana sari doro hammer da mangkha maya do tiko hammer ma mangkha maya মানে নাইনের অন্য গ্রিন রেট তা থাঙ্গি hammer se an dorkar support khani hammer se dorkar ke moto clear ang khajini cholo ang kunu se at khaiko ang tai bus kang thanga ke sang belai time nang thanai research khajan ke ni mini paper ang khata bok research khajan ke ni kam ang kha cholo abon se salsa sakang go sang mangkha trade kotoma bahike maya do sari 30 tarikh ke sang maya mangkha S3 ni tola se khulokchu tola khulogi bota mangkha Fibonacci ponto bono narak mali haiji amo pura bike lai phekya donang sare no 3-4 din sang bus khakya sini mote ga tang khanya sari joto se o 3-4 din sang bus khakya ang no February rong ni January rong ni romili ale ang no ekdom nang mani din ni saitung ki anaro suk knowledge tong ki ang mono ki implement khaimia ha jang ko live trade ang mono implement khaimia obviously kham tam problem ang kha bo jaga wo sang kuno set khaiko tabok bukhani indicate rate khanen chamani cholo bahai ke tebo buji tebo mane bahai ke accuracy tui phai market probability bahai ke bang region cholo so chung teka se indicate rate khane up to nong ni bo favorite na EMA exponential moving average but ani bukhani sobcher EMA ka hamge ang 20 nong jago because 20 ka market ni dol bo market by saraboi tong namusung so ang 20 no ang ranai tabok moving average exponential ang nakha okay so I koro phai pe khana je or phai pe ka but obono sing settings ki sama khane because of length 9 ngi tongka obono sing 20 khar lagi na dan 20 khai chung bono sing style lo thangai bono sing blue to ni woi sing bono red khar lachina thickness bukisa bari risina okay
तो थिकनेस बिसे बारिसिनो जों अरनि अंखलाय पेलासिनाय चलो डान चलो ताक नायदि अर नायदि बाक्सा साव जों अर जुदि ट्रेड ना खांके अर जुदि ट्रेड ना खांके अर जुदि ट्रेड ना खाकेता जों बाहायके सायमानाय बुफुर या कारनाय हनि बरक सुङो माने ब बुसुक जे कलायनाय बाहायके सिनाय के नों EMA खा मार्केट नि प्राइस खा EMA नि दल ब सब समय EMA ओ फाइनाय ब फिरोगै EMA नो फिर EMA ओ बुफुर फिरक जों आबो नायना नांनाय जों जाखबो जेमन ताक बरक नाय कर EMA नि तला तमनि EMA नि साका फाइकिं के बुसुक साका अर तो साका हाय के थांपाय मा खामबो बट ब आसक थाङे ब EMA फिरगै फाइगो फिरगै फाइबो EMA बाय फाइनाय ब EMA नारो के ताक तामन खनाय दि बाक्सा हिनो जों अर क्वांटिटी बाहायके खाने बाक्सा किरि जागै अर ट्रेड ना राया नांखे नों अर हाफ क्वांटिटी ना दि जे समय अर फाइ EMA नांनान बगै ब ट्राई खेने रो बट वीकनेस नि बगै ब EMA फिरक से मालिया बर फाइयो का ब अर ब EMA ब फिरक चेष्टा ना होका और किसे नांग फाइका बट ब EMA नो क्रॉस खेमिया EMA नि थेका तसे रिजेक्शन मानोका बट ब EMA नि दल आमगै ब EMA फिरक फाइनाय जों किसे नुगै मांका ब EMA फिरक फाइनाय नों मुते चा चंग जते अरन सिमथन थांसने परा हाइखने नों ससाय आम बगै ताम बजों SL ताम बगै हिन बजों आबनि बगै जों SL नो मातोनिउ नों तक मार्केट अर नों अर एंट्री रेखा जों कनकक जों ओ एरिया एंट्री रेखा अर फाइके मार्केट जोंथिनि SL अर तुइ फेमानो मार्केट yang फाइके जों नाखे जों अ जागा फाइ तसे जों अरनि थेके जों रिजेक्शन जुदि मांखांके बा EMA ओ टाचों फाइके जों अर जों तेकसे क्वांटिटी एड खाइमानो तसे फाइक अर EMA टाचों फाइपिउका डिपो जों अर EMA टाचों फाइके जों तसे एड खाइमान जाउका अमतिखे सो जों 20 EMA नि थेके जों साइमानाय जे ब मार्केट नि लोगि ओ फाइनाय नों 20 EMA नायदि नों अ जागा 20 EMA नि रिजेक्शन मांस दारा जों 3 तारिख ओ थांका नायदि पुला तो तिनि फर्स्ट रिजेक्शन साबने दारा Fibonacci नि रिजेक्शन और मांखा तसे 5 और Fibonacci रिजेक्शन तसे और EMA 5 रिजेक्शन तसे EMA 5 रिजेक्शन EMA 5 रिजेक्शन आं बरोबर एड खाइमान आं और एड खाइमानो और पोजीशन एड खाइमानो और पोजीशन एड खाइमानो और पोजीशन एड खाइमानो बुसुक पोजीशन एड खाइनानि नों सारि बाक्सा तंगो ओ रिजेक्शन रोमि मे आं थांगो नों ओ रिजेक्शन रोमि के EMA ओ फिरो प्रो EMA नि डिपो नों एड खाइदि अरे ताम सानाय आमरो डिस्कशन जों खाइनाय जों ताम नते डिस्कशन खाइनाय अमन ताचिन डिस्कशन नाइता और EMA नि रिजेक्शन नाइता दारा और EMA रिजेक्शन नाइदि बाक्सा बरक नाय और आं और S3 नि साकास थांमाले ताम तो नेगेटिव रिजेक्शन माखा पुरापुरि बुसुक जरा तंगनाय गेनंग हेनानो अ मार्केट फिरक फाइतंगा पुरा दा फाइनानि नों और अंकर थांगाना अंकरा नागिया EMA बुफुरु फाइना सिंदि EMA फाइका EMA ओ टाइम सस्पेंड खाइजु तेबु वीकनखा तेसे EMA फाइवका तेबु वीकन जाउका EMA फाइका वीकनखा सरो जों ताम बुजि खादारा EMA खा 20 EMA खा मार्केट नि सबसे क्लोज फ्रेंड मैग्नेट है मार्केट आरो फाइनाय बराबर नेक्स्ट ते कासे इंट्रोड्यूस करसिना ते कासे सारि दारा नरम नाइतो नर एकदम लकी है आनी भिवर्स रो कतक पडकास्ट नि नर खूब लकी हिनी वानसुक दि ताया का दियो एपिसोड नाइ एन्ड नो स्प्रेड खाइदि आ इनके दारा नों सागर द नों फान दरो अनेक किसु नों बुजि खाना दारा नों पर्सनली ता अनेक किसु बुजि खादारा नों हेरिबना ए आबनो हाइजि जों तेब एड खाइनायको भिडियो खाबो लग नाय आसेके लगै थांनाय बा हाइजि सो नाइदि आं नरनो काइसा इनफरमेशन नाम सुमाने जों तो अनेक किसु जों खाइका पुला टुडे ब्रेकआउट आबन परे जों एड खाइमाने रो नाइदि कोइते एड खाइका बां नो पुला जों S3 बाय R3 कैमरा एड खाइबर जों अनेक किसु बुजि पेखा आबनि परे से Fibonacci बो एड खाइ आरो जों रिट्रेसमेंट बुजि थांजाउका ताक आबन परे आं ते काइसा आनी बेस्ट फ्रेंड सामाने 20 EMA आबनो बो आं थेपाग्राखा सुदु कोइते थेपा 3 थेपाको आबन परे आं फ्री ऑफ कॉस्ट JLSMA चैंडलर एग्जिट आं आमरो नोंथांनि अ टुडे ब्रेकआउट रखौ बुसुक इम्पोर्टेंट तंखा सो आनको खनादि जों अमो खाइते के स्टेप से लकनाय ताक से 20-30 मिनिट वीडियो काइ तंखा 30 मिनिट ऑलरेडी 30 मिनिट के डिस्कशन बायकन बाय के ऑलरेडी 40-45 मिनिट का नाय के खनादि मते पाइमाने मतो ओंया गुबुन छौ एंड आबन बगैनि आं टाइम नाङै थांगा नरनो गुड न्यूज रेनानि बो टाइम नाङै थांगा बिकॉज अनेक जन आं रिक्वेस्ट खाजे तंमोनि गां ताक एकदम साइमाना मुज दख ब्रादार खामु हदा नों गुड न्यूज जेतुइ फाइनान्स सामानि आबो टामसनो किसे साइखनार ब्रादार ओके दारा बेलायनि हामबाय पुइला गुड न्यूज नि बारे आं साना सकां एक्चुअली अमो बाहाके आं स्टेप अमनो नाखा ओ गुड न्यूज नो ताम नरिया पुइला मावान सुग्रा खादो बट आं अल्टीमेटली काइसा फाइनल सॉल्यूशन सक पाइका आं पुइला एपिसोड जेसमारो फाइनान्स सकां
माने आं फाइके आंके न जों तो दारा तो आनो साजाक जों स्टक मार्केट नि बारे रगो जों खालायनाय के तामनि बागै जों कटक पडकास्ट आव फाइ पुला आनि कायसा माने ता जों कटक पडकास्ट आव जों आबन बागै फाइयो जे चिनि जे सीमा रक न चिन जे साइमा रक न जों बुइनो बुसु सग्रि रि मानो बुइ आमनि माने तामो भ्यालु कारेङै माना जागानि के आं तो र आदिनो साइथांगा जतो न बारो साबो तो सानथा आंके माने आं तो बुखु बाय साइरका जे साइमन रक तो जे आगि किसे मिसा खाइजाक बरक तो कामागा साइमन बट कुनु फानसि बो मार्केट नि बारे कुनजि सिया कोंके बो बरन जिमि स्टार्ट खाइनाय आबन परे जारा जारा आनि किसे फॉलो खाइतंनाय रक बा आगिन सिमि खाइतंनाय रक तो ठीक आसे बरक आबन परे आं अनेक रिक्वेस्ट मांखा फर्स्ट एपिसोड पाइ थांगा केनो नगो थांगा ना नो कसाल बरक आनो एसएमएस रक खाइगा कॉल खाइगा आबो तो सोशल मीडिया दिन जे आनो कबां बरक कॉल खाइगा एसएमएस रक खाइगा इंस्टा रगो एफबी रगो के बक्सा पर्सनल नंबर रक नाइबो खाइगा के बरक आनो सानाय तो पर्सनल नंबर के बरक आनो साव दारा नों सिङो बाहायके माने बरक आनो साव ता नों सिङो पूरा रेमी अपन नों बाहायके सिङो बसु जरदै चुबायमान ता मख नों सिङो बाहायके क्लास रनाय नों सिङो बाहायके फरनाय म बरक नि क्वेश्चन बार आनो सोंजागा हान्दा ताकते कुन तामना ब्रादार बक सरना मुसुंग माने नायदि दारा सि आंनन सानो कायसा माने एकदम माने क्लियर दो ता क्लियर कट कुनु अरस खुइजानाय कुनु करे डाइरेक्ट आनि कायसा कक ताबो कबां बरक कॉलेज रक पायो एजुकेशन तो जतन खाइ पायो नों जस्ट वानसन ताक चिनि ओ वेस्ट चिप्रानि डिस्ट्रिक्ट रता कोइ जना माने बसरनि ग्रेजुएशन नङै ककना ना दारा कोइ जना माने ग्रेजुएशन नङै ककना जस्ट सिंपल जों मा सुगिनाय नै कांके के बर कॉलेज पाइ के अल्टीमेटली ताम तंग सागदि ताक चिनि जनरल कॉलेज रंग ता कॉलेज पाइ बर ताम जतन जॉब नि बगे वेट खायो बट की गवर्नमेंट की आसे एकोमोडेट द खाइमान माइया बिकॉज बुइ रिटायरमेंट खांके पोस्ट खालिं खांके से फिल अप खाइनानि हेदि बना लिमिटेड छि तांगै माले जागा तो तोरलिया ऑफिस तो कबां बो फाइलिया ऑफिस नि ब्रांच तो जों माने जों बना एक्सपांड बो खाइमेनिया के जे दिनो बुइ रिटायर नाय आफुरु से वैकेंसी फाइव के बरो आ नासिंते के बरो नबो परा दिन पाइ थाङो बसर पाइ थाङो हे कबां बरक तंगो बखाबायनो 20000 व्यू माने 20000 बरक नायख्या जों जे टारगेट रमा मते आं जस्ट 5 6 के 7 के रक सिवान सु तंमानि बिकॉज ओ टॉपिक रक चिन बरक ने अंडर माने साइसि माया अब एकदम स्पेशलाइज टॉपिक माने ताबुं नाय जे कुनु ते ओइना टॉपिक नों थांदि मोटामोटी चिन बरक एक्सपोज संजाक बट साना थाङा के ओ टॉपिक तामो खाइनै खाइ दङ नगा सुगै बट नों कंट्रीब्यूशन ना थांके बरक बसकाङो फाइकुन फन सायाको बट नों जे दिना आनो ओबनि बगै साहर काके न माने आं why not आं जखन ते खाइ दङ बा आं बुसु कंट्रीब्यूशन दिमान नि आं वानसुका सो ताक फाइनली गुड न्यूज नि जागा फालिसिन दारानि रिक्वेस्ट मांखा कबां बरनि रिक्वेस्ट मांखा आनि ताक कायसा ताम लामा दं सागानि अबनो परा चैप्टर वाइज रामनानि परा माने बुजकनान बगे पूरा चैप्टर वाइज रामनानि आं आबो सिमिनान लामा दंसु केना आनि बुतो सामुं दङ आं बुतो डेली 9 सिमी 5 जरा आं बुतो डेली बिजी के आं नगो फाइ हरनि 6 सिमी हरजे मानसा 12 के एकटा नांथुं आं माने चैप्टर्स रामनानि स्टार्ट खायया चैप्टर वाइज परा माने आं नाके 20 चैप्टर्स नि बिसिङो आं अमनो बरंनो र कम्प्रिहेन्सिभ आं तलाङै थानाय नि वानसुका सो आं ताम खायया 20 ता चैप्टर्स रामका नरंनि बगै 20 ता चैप्टर कायसा का पुरा माने ब्रदर बो टॉपिक दियाबो टॉपिक का पूरा पूरी स्टॉक मार्केट नि माने ऑप्शंस नि बगै पूरा बेसिक्स नि सिमी पूरा फर्स्ट नि सिमी पूरा पूरी कम्प्रिहेन्सिभ जों डेरिवेटिव तामो आबन परे जों पूरा पूरी कायसा करयाखलाय जों माने जे नां माने अमतिया जे जों अमनो परनानि 1-2 इयर नाङै थानाय हाया कायसा भिडियो माने कायसा चैप्टर कायसा भिडियो खौ तंनाय आबो 25 मिनिट 30 मिनिट बा जागा 20 मिनिट दिके तंनाय जट तो पार्ट न आं टाच खानियान चेष्टा नाखा आं जे मानसाक बाहायके 20 चैप्टर बिसिं कंप्लीट खायमान एन्टाइ बरक अनेक जन साव दारा नों फोरोंमा बायसिमि इया बयरक बरक अलरेडी परजाक फु बयरक परजाक बुनिं करब ना जाका बरन साव नों फोरोंमा बायसिमि इया जोंनो नों बतिके खायतं आबनो सादि नै आनो बरक रिक्वेस्ट खायजाक के आं सिनाय दो ता आं जिकुन कायसा स्ट्रेटेजी रमखा के आं आबो साइरमा साइसिमि रखांके आबो हायनो हायिं थाङो के सिन बरक तो ताबो अमो हाई कंडिशन जे चिन माने चिन कबांमा योड रक दं जे बरक अबनो एस ए प्रोफेशन बर नाना मसुङो बिकॉज अमो तो कायसा चिकन सासा मानेया तिनि तंगो मो खाना कमाइ थानाय हाया मो बिकॉज अमो तो कायसा अनेक माने ब्रॉड टॉपिक अमो पुरा के आबनो कवर खाnya निके जों गेसा टाइम नांनायनो के आं 2-3 ता चैप्टर बे आनि स्ट्रेटेजी सिमि आं रेडे आम तिके इयाखौ माने पूरा पूरे नोंताक नारि क्लास 12 नि एग्जाम रना बगै बा 10 नि एग्जाम रना बगै केजी 1 नि सिमि स्टार्ट मा खाय कोइता हैंडराइटिंग मास्टर हाय माथि के आं पुइलानि सिमि एकदम पूरा पूरी निनि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्याबन पुरा निनि डेरिवेटिव तामो
के जों ऑप्शन बो जागा लिस्टेड जाक जों बदिके ट्रेडिंग अकाउंट माने खालायका बदिके जों स्टार्ट खायनाय आबन परे जों कायसे माने कैंडल नि बारे आबन परे जों नेक्स्ट पार्ट ऑफ जों ताम इंडिकेटर जों यूज खायमान मोमेंटम इंडिकेटर ताम यूज खायनाय आबन परे आनी फाइनल जे आं यूज खायतों माने आबनो आं आनी अल्टीमेट आबनो बां इंक्लूड खायन नै वन सुका सो आं टोटल परा 20 चैप्टर आं कोर्स कायसे मॉड्यूल्स रामका ओके सो ओ मॉड्यूल माने नरम थानी आं रेरनायावबो माने नरक सोंनाय माननाय नरक नाय माननायाव मॉड्यूल न नरक न आं माने रिक्वेस्ट खान ताक जों फर्स्ट के borong anak kawang masaka mane ang nono pernah clear ke sana itu do oh modul lang karena saka anu kawang borok saka dara pricing neng busing narna ini borok anak kawang masaka because market itu already dam pura neng kasih saudara normal just normal hai no candlestick ni bagai kasih boy banyak tangkapan je 1000 rupees hai nangai tangu ke neng to comprehensive je pura nai ke borok anak seng mani ke neng busuk dam ni bisingo neng omna nai because cin tanto asik kerihar si ang amno wan sugaya ko we ang mane ani je ang je omno wan sug mani je omo se kom value ang re nai hni hang wan sugui tong mani because si omo sik amount rok mane tam sanai wai shani byapar si 5-10 million ni byapar si so mane wai sha ngui thanga ke ta judi a borok judi kaham ke follow khai ma khang ke bone abo bisi time nang ya kisani bisi na bong thango he ang tamo ang wan suga je obono tabuk next ungkone bisingo offer tong nai kaisa limited offer nini fast 500 ja kothok podcast nai tong nai je serious rok no o video last tong nai nang thajing bar sajak to jara serious rok jara buskango bono career samitlang na musung rok borong ni bagai ang first 500 students or first 500 je phainai je srungna musung nai first 500 rok ni bagai ang offer just at the price of 3999 3999 4000 pan kaya Mana actual price ke buse? Bini actual price 13,000 14,000 ang normally abono mane ab a price breakout ang toni mano because nung father ni je kono course from idara je kono father ni nung nai ni di 13,000 13,000 po 25,000 30,000 40,000 amti ponto sokayo ena jaga tam sajak just normal kaise indicator rom se asak ge sin borto dara santha ge Nanti sebenarnya ni course purely Kokborok banya. Purely Kokborok darang international market ba Indian market nang resurom ya sanatha kata mane ang borok batamo borok ang tak ani contribution tama ani borok ni thani si sin borok ni thani so ang o course tamo nung o course na khaka tam nai ang nono kaise clear sana musungo o course nung sudu omani bagai simia je ang trader nani bagai high nani bagai si nai di first of all nung watsu nai o course nin bagai kaisa manai ni manta nung tabo nung kaisa jaga je kun jaga thana ni hinge nung sang tam nung weapon ready ma khani nung Judopon thana ni kan judopon thana ke nang nin thani nang silai ready ma to nai nang o boom phan ma tu bukha nang hari bana wala nyan phan tha he seng ma to nai ble na same nang ka trader na tha ke nin thani weapons to nang so ang no je man sak o jaga o weapons to purang clear kherana nai nai enang nun ka clear sana musungo o course nana bagai ani ke punang force bu khaima kare ang force kap khaya first of all ke o course samna onek time nang thangka abo sang no ani mane Last ini onek year ni knowledge. Onek year ni knowledge mane request to dara 2 months back asang man mani ke 2 months ni bisingo comprehensive 20 ta chapter saram nani amo teruk kaise ke nutu goi bo point bisin na details ekdom kam because dara ang tabo goro pura 2-3 year nang nai jar khyang oro remi hedi bana because market to tak Indian market booming to mojor Tabuk soli tong. Ke booming to mojor tak chini Indian GDP bo jaga sogoi tong nang nai hedi bana ke India tabuk one of the fastest growing economy in the world hedi ba ke tak jeng tak tam ma khainai tabuk je market ni je jora tong sani jeng modu rominar ya kheseng pai thang pur boroni modu mana hano abon bagai ang umtike sram ka je borok judi bo ready tong khangke dino bo 2 chapter kepan pairi thang mana Kaisa berani na pricing jodi kebo option khai tong ke kaisa lot ni dam suk zon sing ya mane bank nifty jodi saka exactly dara nang thing no saka nang trading khanya ning ke ba nang options so phanya ning ke nang ekta lot paina sini ni 6-7,000 nang thango premium kabang ni dino ko to 10,000 15,000 nango ge more like just 5k pan saka 4k si 3,999 ni jeng ranai tabuk tangai amane ang darabano sanata ke darabano request khajak barbar no but ang bono nang bana barbar mane request khajak bufur nang sasinai bufur khlaisinai but
आं बहायनो रिसिमानिया जरा करेनि बागै रिसिमानिया बिकॉज नों दारा कायसा अमनो पुरा नों comprehensive तुइ फाइनेन बका टाइम नांब्ले ना chapter स्रामनानि काहे टाइम नांगो आरो टाइम दंगो निनि कस्ट दंगो अनेक किसु दंगो के आबन बागै मिनिमाम ताइसि मिनिमाम प्राइस हो चिन बररनि थानि सगैनायबा मिनिमाम प्राइस के 3999 I think नरक एफोर्ड खायमानानो एन एफोर्ड खायनान जस्ट नारकदि आं नन सावनो अमो एक्चुअली नों एसे फी नि तावान सुक्ति अम जस्ट नोंगानो कासे आनि कस्ट खायमान बागै नों रना नायनि बसे आंनो काहे सिम्पल काहे सासिनो सराइनसिमि जों क्लास 1 KG1 जों क्लास 10 12 जों परिफायगा जों बुनियाव थाङै परो जों सारनो जों सायजामान सार आं ननो बेलेन हामजागो नोंगानो फोरङा बागै आं ननो रां रिलिया नों तिनि जों जरा नों बजागा सागा सारि जिकुनु नायि जिनि जिकुनु जागाव जों ताक जिनि स्कुल्स गोबां मा दङ आरो थांगे जों फी जों किसाबनो मारेवो के नोंगारो कायसे कायसे स्कुलाव थांगे फी बोसोर 1500 2000 ताक तो 1000 तो मिनिमम 1300 1500 तो उंगुनु मान्थलि साबो के नों 2 मास रिना थांगांगेन जे आमो 2 मास नि कक साको आं नों ता क्लास 1 पा नों दि नों मारे नाब्ले के नों बसर कायसे नों परनो थांगा के आरो 1500 के नों रम खां के आरो बस थांतों नायि 1000 के रम के 12000 थांतों हेरि बना के 1500 के रम खां के एंगो 5 12 60 गे यांगो निनि 18000 हायरो 18000 हायरो मोटामोटी थांपायो निनि 12000 प्लस 6000 ओंके नों ताक आंनो तामर ना नाय दंबा आंनो जस्ट आनि जे नॉलेज जे comprehensive आंनो पूरा 20 ता चैप्टर नि बिसिंगो पूरा आंनो आनि नॉलेज आंरो एक लगिर नाय दंगो जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 3999 एंड आं ओमबो साजाक जे ओमो जस्ट फॉर द फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स पुइला 500 जनानि बागै माने आं रोखा हायसि जारा कर पडकास्ट नाय दंनाय नरन बागै हायसो ओमो पूरा माने स्पेशल लाबानि जरा पडकास्ट नाय तंनाय नंनि बागै सो ऑफर नरक खाना खाना गां किसे एड खायसोन ब्रादर माने ताक ब्रादर जे सागा बिनि जे कोर्स ति फाय माने नरगो किसे वान सुगै नैदि जे कुन मानैते फ्री मानै न बुइ आसु बरम रैया के बरम रैया प्लस फ्री रखांके जे खायनाय बिनि बगिसे बरम करि हें थां एक्जेक्टली निनि जे नॉलेज जे नों सामु खायदंगो एक्जेक्टली के आं आब्रो न वान सुगै साना मुसुंगो नरक जदि एफोर्ड खायमा गांके नरक नादि कुन फोर्स खायमा क्लायाबो किरु नरक जदि ना खांके नरक रिग्रेट खायग्ला आं बिलिभ खायगो यस तामाने आं बो नानाय आं बो निनि कोर्स नानाय के आं आबो न पयतो तन्नाय नरक कोर्स ना खांके नरकनि लाइफ नरक जे मुसुं मानि जतो एचिव खायमे पनो सामथिंग नरक एचिव गला something like दारा गेते कायसा आं किसे एड खान दारा सी आं ओ कोर्स माने अरो तामो एक्चुअली जों तामो न माने आरो आं पुइलानि एपिसोड जार नायनाय बरक सायमान दं आं आरो साजाक जे नों दयज तंग नांनायनि साजाक आं माने पेशेंस तंना नांनाय हिनै आं आनि उमति हे कायसा लास्ट स्टेप आं आमनो मेक ए लिविंग सेटअप नै one setup for lifetime नै आं कायसा रजाक दंगो आबो मेबी चैप्टर 17 या के चैप्टर 18 दंगो नै आंगा जागा पूरा नि कायसा सेटअप नै जे जागा माने आबो आं माने आनि निजेनि दो माने आं आमते हे मा तंजागो जे डेली आं ट्रेड नानाय दरकार करि जाक ओके आं आबो ताम खाय मास कायसाव बा सप्ताह कायसा कायनि आं वाइससक मांखेनो आनि एना पंगै थांगो आबोनो आनि माने साना थाका टानो आबोनो आनि टर्निंग पॉइंट साना थांके ओ कायसानो रमनानि हायसि के आबोनो आं थासिङो भिडियो साजाक जारा भिडियो ताक लास्ट जरा नाया बरक अलरेडी कसारनो अंखरि पाइखेना आनि मते कसारनो बरक अंखरि पाइखेना 2 मिनिट 3 मिनिट 4 मिनिट नायनो जारा ताक सुक जरा नाय तंनाय बरक जीवनो कोर्स नाया सिंगिया एंड मोर ओवर आं गोबां स्टूडेंट रिक्वेस्ट मानो जे बरक अलरेडी कोर्स गोबां मा अनेक किसु खायपायजाक जे जागा जस्ट कायसे इंडिकेटर नि बागै से 13 20 50000 के ननो नाय दंगो बट आनि ताक अबतामो अबंखा मेनलि कथक पडकास्ट नि जरा व्यूअर्स नि बागै जस्ट माने एकदम मिनिमम एफोर्डेबल प्राइस बाय एकदम माने आं खलाय माने एमति हे बाय आं माने रेनानि बागै वानसुका अबनानि नं हेल्प खायमाने आनि अबनो तंनाय एंड नरकबो आनि जेव टाइम नि जे आं जे नं आनि जेव नॉलेज माने आबोनि बागै नरक जस्ट बसक 3999 आन ते कुनु करे आं जे मानसाक नंनो आनि जेवर तंग माने आं आबनो नंनो रिखा हायसि गता ब्रदर नि कोर्स न आं जरे मुसुं तंके बाइक नायमान आबो के सायखनारदि माने बाइक पाइमान तनि न कोर्स न दारा नोंगो कोर्स पाइनानि बागै नों पुइला कोकबरक मंत्रा ऐप डाउनलोड खायदि प्ले स्टोर मानो कोकबरक मंत्रा निजेनि कोकबरक मंत्रा ऐप न डाउनलोड खायनादि और दारानि डाइरेक्ट लिंक बायबो थांमोनदो आबो डाइरेक्ट वेबसाइट थानाय दो दारानि ताक भिडियो नि चिनो भिडियो नि तलाव डेस्क्रिप्शन आं डाइरेक्ट कोर्स नि लिंक रे ओके यस आयं तै नों डाइरेक्ट थांमानो थाङै नों आयं तै नि बुमुं ररेवै निनर ओटीपी काहे थांनाय नों पाइदि आयं तै थाङै पेमेन्ट अतन खायमानो निन मोबाइल नंबर नों मारनाय किन्तु आबन परे नों रमा परे नों नांखे आबन परे फन नों ऐप डाउनलोड खायमानो
ओके सो नों एप डाउनलोड खाके ना लॉगिन नि उनको फाइने किंतु के लॉगिन खाने पर के नों निन बुमुं मारनाय ते नोंनि नाम्बार मारनाय किंतु के नों मोबाइल नम्बर मारनाय केसे निन ओटीपी थांनाय केस नों लॉगिन खायमानाय के नों बेस्ट थिंगे तामो नों नांखे एप डाउनलोड खायदि एप डाउनलोड खायमा पर नों लॉगिन खायदि निन मोबाइल नम्बर बाय ओटीपी फाइने निन रो लॉगिन खायम पर के निनि इंटरफेस निनि डैशबोर्ड खुलक जाखसिनाय निन बुमुं गई के आंबो साइमन थांनाय नों डाउनलोड खायके नों डाउनलोड खायके एप हाब काहने आंबो साइमन थानाय रो नोटिफिकेशन फाइपेने एन आबोनि परे नों कोर्स थांदि ओ कोर्स दंनाय मेक ए लिविंग सेटअप मेक ए लिविंग ए कोर्स नि बुमुं मेक ए लिविंग हनै दंनाय आंरो डिस्कशन रि नै माने फोन दंनाय स्क्रिन डिस्प्ले कोर्स रि दारा मेक ए लिविंग हनै काहे दंनाय आरो नों क्लिक खायदि क्लिक खायके आं ऑटोमेटिकली ओबोनि नॉर्मल प्राइस 12,999 और 13,999 के तोनजाक बट नों एसएनएस नों हाब का मात्र न आबो आं ताबुंनि बागै ओ आं जे सामानि ओ टाइम फ्रेम न्यू इयर जरा फोन जों थालायनो बट आनि वान समा के न्यू इयर फनङै मानो बा फर्स्ट 500 पनङ मानो न्यू इयर फनङ मानो बट और फर्स्ट 500 पनङ मानो जे मानसा दारि न रगना नान चेस्टनादि जों सि फर्स्ट 500 वान सुक दं फर्स्ट 500 नि परे के आं स्टॉक खायबनाय ताङै बिकॉज आं वान संनाय जे ओ फर्स्ट 500 न बरम सरंनानै रेडी दं एन इन केस कोन किसु नों किसे प्रॉब्लम रख दं नि कोन किसु फाइनेंशियल क्राइसिस रख दं के आंबो नङानो इनफॉर्म खायमानो कोन प्रॉब्लम करे नों ऐप डाउनलोड खायके नों आइं ते आं बा एसएमएस खायमानो के टाइम तो खाके आं खायानो आं ऐप तो नरक एसएमएस खायमानो हाब काके कोन प्रॉब्लम करे प्रॉब्लम रख दं खाना सादि एन लॉगिन होनी कोन प्रॉब्लम करे जस्ट नों हाब काके नोंनि मोबाइल नंबर खाके नि ओटीपी थांनाय नों लॉगिन खाके नि डैशबोर्ड क्लॉक नाय डैशबोर्ड ति थांगाय नों आराम से मनो पाइने मनो जस्ट 13,999 तो फुनु गया 3,999 डायरेक्ट आं तक फ्लैट के तोने रिसनाय ओनली फॉर आं बारबार साइटंग फॉर कटक पॉडकास्ट व्यूअर्स हमने बागै समो ओके सो नरक एकदम माने आं जे मानसा नरना आं कोर्स रना ट्राई खेपेने आं थाना सकांते साना मुजुं मानि कामसै कोर्स नारि ओके तनना आं तेसे सापिरु फोर्स खाया किन्तु ताक नोंसो डिसाइड खायदि नों ताम खायनाय नों की मार्केटआव थाङै हान जाम रेरिङाय नों मुजुं खांका ब्रादार तो रिस्क दं मार्केटआव बाहाके तो रिस्क एक्जेक्टली नों मार्केटआव डाइरेक्ट जाम खालायनाय नाकिबा नों सकां नलेज तलाङै थांनाय दा आं नों ताका कुइसन सोंनाय नों क्लास 1 सिमी क्लास 12 जरा परीक्षा आबन पर नों बोर्ड एग्जाम रनानै थांगा नों सायजामान पुलन सिमी नों पास नाय हिनि नों सायमिया नों प्रिपरेशन खायमा साबो पुरा नों कम्प्रिहेंसिव पुरा केजी 1 सिमी क्लास 12 जरा नों पूरा प्रिपरेशन खायया आर पर नों बोर्ड एग्जाम सैनानै थांगो नों ग्यारेंटी दा रिमान खाबानो नों केबो ताहा जस साका नों क्लास 12 नों लाइसे नाय हिनि सायाको बट नों तो मा खायना ए आबो हायनो ओबो कायसेनि नों कांगा परि थांगा नों सियोर पास नाय सियोर सेम आबो हाय मां तंग निन कोर्स मो जरि कांगा परि के काहाम के माने जुदि कम्प्रिहेंसिव नों काहाम के नायखांके किसे कक नावै काहाम के नों जुदि रेडिंग खांके निन बिसिङो चाइ तंमा तंग खांके निन बिसिङो हर जुदि खामै तंग खांके नों इ आं नानिन मुसुङो आं अरनि नां खांके आं जत किसु मायापनो जे मानसा गांगरन तलाङै थानाय नों आमतिके वान सुकाके नों नादि आनि कुन फोर्स करे ओके सो आं आमन साका जरा आनो इनफॉर्म खायनाय जरा आनि रिक्वेस्ट खायनाय बरंनि बागै फनो अबं सितु हनैसे आं तुइमा फाइसु बिकॉज लास्ट 2 मंथ नाङै थांगा हमना स्रामनानि पुरा कायसा केन एवरीडे आनि बो टाइम करे आं बार साजाक टाइम करे मॉर्निंग 9 निसिमी 5 जरा आं बिजिनो दङ के 6 नगो 7 o'clock रगो सपाय केनके आं हर 7 o'clock सिमी 12 o'clock जरा शूट खाय लास्ट 2 मंथ नाङै थांगा कम्प्रिहेंसिव 20 चैप्टर स्रामनानि सो नरनि हामजामन नांगौ आं नरनि हेल्प नांगौ नरक जुदि आं जेव 2 months नरमै कष्ट खायमानि जेव मॉड्यूल स्राममानि जुदि आबन नरक इ सिन बागै बकुन गेसु कंट्रीब्यूशन खायका नर वान सुकेबा नरक नावै मान हायसि आबो से आनि रिक्वेस्ट तेकायसा थानसंगा तेकायसा सानायखौ जोङो कोर्स नामानि परे माने नों नेगेटिव साइड ता थांदि ताक पुजा चलना नाय दङ थाने नों कायसा अमाय शर्ट कायसा पाइना हार फायि नों दुकान थांगाव शर्ट 1999 नों थाबा जमनाय पीटर इंग्लैंडनि आं मं को खाया दो कोनो सुदो यादो कोनो प्रमोशन यादो पीटर इंग्लैंड का शर्ट 1999 नों थाङै कायसा नों नायनि फैदि शर्ट का है 1999 ना बुसुक चुमनानि म 3-4 मान चुम खांके कालार कागै पुरां गं थानाय एन आंखे न ताम रै दं सागरि पुरानि नि लाइफ नि बागै साना थांके नों अबनि बागै 3999 जुदि पे खायमानिया कोनो इश्यू तो खांके आं बुजु इश्यू तङै मानो बरकनि बट आं होप खायो नों जुदि ट्रेडर के नों सके एफर्ट खायमाना नै आं बागै त आं प्राइसिंग आसा साका तलांगिया आं एकदम माने जे मानसा एंट्री लेवल ट्रेडर अपन एफर्ट खायमान अब एंट्री लेवल रखने एफर्ट खायमान दारा आबो आनि रिक्वेस्ट तंनाय नों जे सपन होता नों आं बार मा सायदि बसं जों ता जे कुनु नि वैल्यू कैसे मातनो आं मुसुंखे अबनो आनि यूट्यूब नि मो पूरा आं एक्सपोज खारिमान
Hingke जों स्कुल रको क्लास खालायनि नांलिया पर YouTube तिनो जतो किसु जों रिरि माबा खामु जतो तासे जतन डिस्क्लोज नका मार्केटआव सामुं नाय फां थां मार्केटआव अब सामुं नाय यांगि थानाय ए दारा अबस्से एकदम नां माने नों मेंशन खायखा दारा जतो किसु जों जुदि डिस्क्लोज खायरखा के बरकनि थानिओ जतो बरननो जों आं ताक तामामो चिनि जे कथक पडकास्ट जों जे खायदों ना चिनि जे कक बुजिनाय बरक सियावनो नाय दं सिन बरक के चिनि बरकनो इमप्लिमेन्ट खायमानाय ब्लेना चिनि बरकनो अमनो इमप्लिमेन्टेसन खायमानाय आबन बागिसि जुदि जों अबनो मार्केटआव पुरा एक्सपोज खायरि खांके गोबांबा बरकनै थांनाय के आरनिनि कुनु कम्पिटिशन जे करि खाबलासा क्लियर न ब्ले आबनि बागिसि अमनि कासे भ्यालु दङ अ भ्यालु इन बागिसि जों जस्ट 3999 आबनो रसनो हामजागिरि मासे किन्तु आं बारबार साव नों ताक फ्लिपकार्ट निफान एमाजन निफान कासे मानै सेम आनमो नों वान सु जानमो मानैसि कासे दो आंनन बारबार रिक्वेस्ट खायो अमान सर्भिस त कैसे दो आनि कासे सर्भिस आनि कासे मानैसि अबो नों फ्लिपकार्ट आव नोखना नों बक्स रक बा नों दिरो नोखना तारा नों आनि कोर्स निमो स्क्रीन अ किसारि इरदि श्योर आनि मो कासे मानैसि जस्ट मानै कासे नरम थानि आं रिर माने ओके बाट अ मानै के तामा चुमजांनाय कानजांनाय लिया हरके परासुना आंसिनाय सो परासुनाव नरक आं जे कन्ट्रिब्युसन दिमानसा आं पुरा रेखा बिकज आं आबन बागिनो टाइम बो 2 मान नाखा आफुरुनो रिक्वेस्ट माने किन्तु फर्स्ट एपिसोड नो रिक्वेस्ट माने सुनो किसे चुबादि सुनो जे मानसा खेल अबन आनि हेल्प सिनाय आं जे मानसा कां रेखा फ्यूचर आं वान सुनाय आं ता कबांमा ट्रेडर बाय कबांमा चिनि बरक जे ट्रेड खाने रबाय बरक बाय किसे किसे आं कांटेक्ट नि दंगो फ्यूचर वान सुनाय आं दारानो रिक्वेस्ट खाने आरानि बिसिंगो जों काइनि गायताम सक्सेस स्टोरीज श्योर ट्राई खालिनि दारासं खरनै सलामासा ब्रैमासा पनो सक्सेस स्टोरी टु फाइनान चेस्ट नानै आजाका संताम खाने चिनि जे सिमानि एन्ड जों माने चिनि जे सिमानि माने जों जे बरनो सामानि बरक आबनो स्टडी खलायाखै आं जे कोर्स रे मानि फन्टा बरक आबनो स्टडी खलायाखै बरक बति हाय फीडबैक बरक रि एन्ड माने बरक बसक आकोखा बसक हेल्प खाके बसक बरक हेल्प खाके बट हे रिपीट खाजे कम न हे रिपीट खाजे माने जे अ कोर्स नानै रक सिन ब्रादा साइखना खाना जे कोर्स नानै आबन बिसिङो जों खरनै चुज खाइनाय ओके सलामासा ब्रैमासा माने जरा सक्सेस संनाय रक अ कोर्स नावै के जों बंनो थर्ड पार्ट फाइब्रो बंनो जों तुइ फाइनाय के जों बंनि टेस्टिमोनी खाना लायनाय खालायनाय हाइनब्ले ब्रादा ठीक साका दारा किते कायसा कक नादि भिडियो लगै थांखाना आं खाखाय भिडियो किसा लकाने बट इंटरेस्ट दं आंगे अ लास्ट पार्ट बो खाना नायनि आं खाखायो आंगो भिडियो ते काइनि बोनास बां दावेरि सिनाय ओके ता मला आं वान सकाबो इम्पोर्टेन्ट नाय नं बागै हिनि इन्वेस्टमेन्ट नि बागै आं स्टक बाहागे चूज खायनानि ओके माने बुमति है स्टक जों इन्वेस्ट खागे जानाय आबो आं कम्प्रिहेन्सिभ आं आंबो कायसा खायनाय अफ कोर्स नि पार्ट दंनाय ते कायसा के अनेक जन बर कन्फ्यूज म्यूचुअल फंड बोनो जों नानाय स्मॉल कैप दानाय मिड कैप दानाय लार्ज कैप दानाय मल्टी कैप दानाय फ्लेक्सी कैप दानाय सो आं आबोनि पार्ट बो कायसा एकदम कम्प्रिहेन्सिभ आं आंबो तुइ फायनाय सो आं आबो अ कोर्स नो एस ए बोनस आं दायरखा अब खानि पूजानि बागै नोंनो गिफ्ट रेखा दिवाली वे पूजानि बागै कायसा गिफ्ट अब पुरा ने आलादा के आं वानसुक दंमासि बट आं वानसुक अ कोर्स नो आं दारानो साखलाय रेखा अ कोर्स नो एडङै थांसि दङ बेले हामबे ब्रादा नो कोर्स मा बागै कां आना ब्रादा नो आं फायनो आं बेलायनो हामबाय याफारनाय तामले नों आसा कुथुक के वानसुगै सिनि बरं बागै नों कुनु कायसा कन्ट्रिबिउसन रुनानै नि वानसुगै नों जे सामं खायतमन नुगै आं नो बेलायनो हामबाय मा याफारो के नों तिनि हायनाय फायमा बागैबो नों बेलायनो हामबाय मा याफारो कां थांते आवो सानाय जतन जेबो सामनि आबो नरगानि भिडियो नि डिस्क्रिप्शन माननाय के बो साइन रखा स्पेशली आनि जे सब्सक्राइबर आनो नायतंनाय रगान चैनल नायतंनाय सिन बरक नंनि बागै अफार सलि दंगो जों एपिसोड रखांका दिनैसिमनो आबो एक्टिभ बुंनाय लाइभ बुंनाय फर्स्ट 500 नरक दाक्ति अ अफार न रमदि ब्रादा नों तै कोन कक साना दा दारा जों सानाय आं जे भिडियो नि लास्ट पार्ट सपायगासं सो भिडियो नि लास्ट पार्ट आं बारबार साव जारे सिरियास रं सपायका रखनि सो नरक बाय आं कोर्स बिसिं मालायनाय तागर आं तै कोन मालायलिया कोर्स बिसिं मालायसिनाय बिकज आं सी अलरेडी ताबुक जों अफ भिडियो नि पार्ट अफ जों कसारो जों अलरेडी खायलायबायखा जों अनेक किसु जों नायलायबायखा अरब नरक अनेक किसु सोरों मांखा बट नरक वान सुक दिजे अबनि सेपनो ते 3-4 गुना बिसिङो दंगो नै आरो आंनि जे मेन आबर नां सासिनाय आरो ताङै आं अमनो कायसे प्राइस बाय मातनि खादार आं लास्ट दो किसा साइक्लां सेन्टार ताङै आं अमनो प्राइस बाय के मातनि का माले दारा जुदि आं अमनो ओपन खैरि खांके बो ट्रेडर रङै बो फासिनाय ट्रेडर यांगै बो फासिनाय
o khlaiapan phaisinai bisna rok hote haino thangui tongnai phano bo phaisinai abon bagai judi chung kaisa mano price tag judi thepari khangke o jaga serious borong sokpani ang khakayo course jara soginai borok jotono serious ni bising nangnai abo course ang no tamo ani je sisa kani je mansa kang rnai maybe or rang je 3999 obo nang only loss rok je khaipai khana isu rok to onek jon borok loss si tebusi baksa 20 30 40 50000 loss khai ka nang just ano taridi just ani cost ani setup khanya bagai bu to nang mic nango manai nango shoot khanya bagai to onek kisu nango aboni bagai nang pay khai abon parate kunia ano rana ningke angamo 20 30000 sa abos khai ka mang but nang just ani cost no jang cost khaimani o ko ekdin cost khaimani or 2 3 month par cost khaimani tai je time ang je ar jaga time ramani abono sinung value redi just as a hamjang mai token of love ambagai jeng 3999 naraka obun nongan request anai first 500 offer jeng extend khaine till new year jara jeng extend khaine judi new year ni pore phan jeng positive no khangke tai an thani request to sokpai ni khasar ka ma darang 3999 nai mia ang tabuk college of pori tong khana sagrang kri apru sung new year ni pore borong bagai busung wansuk pinai nang khangke sung apru jeng wansung nai budi ke tam khai ma even update nai 20 ta chapter no sung nangkhe pasta chapter ke khai pano sung bahage borong subai man just bono chikon ke panta ediba tak to but tak ni bagai ekdom judi nang market ekdom nang entry na musung khangke tabung ni bagai ani je chuba so ani side ni theke ang je mansang nor nang obon khaimano norok khop khayo osamatai ni bagai norok ri rok paya koi norok enjoy khaito na buskang ni bagai enjoy khaiti buskang chin new year bo phaitongo and buskang diwali bo phaitongo new year phaitongo so buskang 2025 nang ekdom sungui kusungui pohorngai basawoi nang ni buskang ni 2025 ni simini ni life no buskang ni lamot langnai jara already professional tongnai rok teaching profession working profession jekun jaga norok nong ni kam khaitongdi and norok judi nor ni wealth no grow khaina ke norok investment no thangi mano and jara youth rok jara college rok paikha kunu nogo samung krei kunu khaina ni krei ke nang just as a ni tam sane plus point no ni mano ba nang as a career phan nang bon na hari mano nang nang o course no nai nang busuk telangai mana noron theke telangdi ang ani je ang khalaimani anga setup no ang oro expose khaisinai tai norona course bisingon malai sine obon barang te kun sana musongya course bising malai norok bahaisi brother no beleke hambai pipeline hambai okay thank you dara hambai nongno pipeline hambai norok paithak jora sino episodes bai kereng tongmani bagai aw norok tini nai saiman khana option trading ni strategy rok nugui norok khabo baza khana sirna muchung khana hangkang phia thangna sakang okok no sanai norok kindly nong due intelligence apply khaidi tai norok decision nana sakang in stock market investing in thing trading in thing norok decision nana sakang nong intelligent apply khaidi nya norok financial advisor rok ni norok advice nadi ta male sino episodes totally educational purpose ni boise sanam jago norok jodi especially ani guest we contact khai bini je course rok norok jodi purchase khaina muchungke abo norok bobai kerungdi phia awro bo norok nongni due intelligence norok apply khaidi singkem na encourage khaya phia sangnong bagi option sutui phayo norok jodi muchungkha sarnani norok surely norok bini course norok consider khaimanu ga thangte ang hainai sapinai kok kachan finai phaini hati barok bo ang nong bagi katal kaham content to be phai tongo gangke haino hai thangna sakang norok no kok no sanayang let's listen learn and grow together hambai